Corona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono chung mechen denai অশানি 13 খাফিয়গৈ থাংনাই অশানি মাতাই নগ বায়াব বাই মালাইনাই ককলাম সালাইনাই ফিয়া 6 ফুট চালাই bai apno lam soknai busak nangyawui te hand wash bai yak sunai kaham khlaiei ইয়াক বকচা বাই মখাংতা তাংদি করোনা ন মেচেননা বাগৈ মাস্ক থুবুই টংদি cigarette koi khoini yakardi kuchukfuru eba haijukfuru rumal hayakeba konino samungo thepadi অরো আরো খুকতৈ তাখিবিদি এরেং কুথুমলাই টংমা চায়া alcohol ganang sanitizer yago fuldi nungbo kaham tongdi nini khachoknobo kaham tonidi বেমার মানজাক নাই ন তা সেলেংজাক দি খনা নিনি নক নি কেব মানজাক খাই বাহাইমা টংনাই নাইতি social media wo post khlaina sekang tatal de erang cheri naijadi tatal kokno khunjuta kandi hapang ni raidano jaike khnadi টোল ফ্রি নাম্বার 1075 কল খাইখে বেবা কক থুম সাইমানানো phainai bisiwo maosa phaipinai phia corona no kabui ফাইদি হাফাং নিরাইদা তুই টংলাইনাই বাইথাং সীমানো লুকুনো পিরলাইনাই ani khapangni tripura hani lukrok osha motai terini jotono ani khapangni hamjak matai kha kaham iafaro oshani salrogo covid-19 hai hamia tongha logo jotono kendrotai haste hafangni sakduk raida tei sakalai mungno tei tongbaya bagai ani kabokmu jotoni thani mask kidi tai jesa khaibo sakchaloi tongbai jadi corona virus hai kirima singsa bemar rokno sakbo katui tongdi tai buinubo kati redi ang suryo ama osa motaini ruai bai ani tripura hani lukurok corona hambaya ongthun jotono kaham tongdi sak kaham tongbai jadi kokthum te hukumun nai khungbai loku hamkrai ni bagai awai khlaijak যতন খুলুমকা তিনি 22 তারিখ অক্টোবর जोंर হোম সেক্রেটারি মালাইকা जों 7 জন অর ডেলিগেট তিনি বেলাইখানে কাহামংখা তিনি गोबां मानसिनि इस्यु गोबां दायबना ति कक सालायका তিনি হোম সেক্রেটারি মোটামুটি সাইমানো ত্রিপুরাनि সম্বন্ধেनो এক নম্বর আমর সাইখানেকা তিনি এক নম্বর ইস্যু এক নম্বর বার্নিং इस्यु उंखाय তিনি स्टेटहुड डिमांड ত্রিপুরাनि डिमांड होते आं कक साका आं वन बाय वन सेकेंडली साका তিনি लैंग्वेज इस्यु बार्निंग इस्यु ककबोरक टू बी एचिलुमा दानाय तेरु मानसिलुमा खायनाय अब साका ते थार्ड टाका তিনি हाई लेवल कमिटी टंगमानि अब इसे दिलें टंखा अपने रिपोर्ट जों रेडी इको बसागो अब चेयरमैन स्लाइजाखा तेखासे टोटल चेयरमैन चंगनाय खायनि बसागो अब वेरी इंपोर्टेंट हाई लेवल कमिटी the third Sakha in 125 constitutional amendment bill 125 amendment bill no bahina abo tabo lok sabha Rajya Sabha pending tongo abang tui bang Sakha abo ADC empower ni bagai bono mari nai third Sakha jeng je chini special package jeng samani abo high level committee approve khaijak 8000 koti something abno khaina to tei Sakha special drive ang Sakha prai 15-16,000 बेकार दिनै एसटी बेकार दङ आरो जों नर्माल प्रसेस रिक्रुटमेन्ट बांगिया जों स्पेशल ड्राइभ माखाय corona no tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono chung mechen denai অশানি 13 খাফিয়গৈ থাংনাই অশানি মাতাই নগ বায়াব বাই মালাইনাই ককলাম সালাইনাই ফিয়া 6 ফুট চালাই bai apno lam soknai busak nangyawui te hand wash bai yak sunai kaham khlaiei ইয়াক বকচা বাই মখাংতা তাংদি করোনা ন মেচেননা বাগৈ মাস্ক থুবুই টংদি cigarette koi khoini yakardi
kuchukfuru eba haijukfuru rumal hayakeba konino samungo thepadi oro aro khukti takhibidi ereng kuthumlai tongma chaya alcohol ganang sanitizer yago fuldi nungbo kaham tongdi nini khachuknobo kaham tonidi bemar manjagnai no ta shelengjak di khana nini nokni kebo manjak khai bahaima tongnai naiti social media o post khlaina sakang tatal de erang cheri naijadi tatal kokno khunjuta kandi hapang ni raidano jaike khanadi toll free number 1075 o call khaikhe beba kokthum saimanano phainai bisiwo maosa phaiphinai phia corona no kabui फाइदि हाफांनि रायदा तोयि तंलायनाय बायथां सीमानो लुकुनो पिरलायनाय आनी खापांनि त्रिपुरा हानि लुक्रक असा मतै तेरिनि जतन आनी खापांनि हामजाक माताय खा काहाम इयाफारो असानि सालरग कोविड-19 हाय हामिया तंघा लोगो जतन केन्द्रताय हास्ते हाफांनि साकदुक रायदा तेई साकालाय मुंगनो तेई तंबाया बागै आनी कबकमु जतनी थानी मास्क किदी ताई जैसा खाइबो साक चालय तंबाय जादी कोरोना भाइरास हाय किरिमा सिंसा बेमार रखनो साकबो कातुई तंगदी ताई बुइनुबो काती रेदी आं सूर्यो हामा ओसा मुतायनी रुवाई बाय आनी त्रिपुरा हानि लुक्रक कोरोना हामबाया अंथुन जतन काहाम तंगदी साक काहाम तंबाय जादी kokthum tei hukumun naikungbai luku hamkraini bagai awai khlaijak